kwa bale kwa kiasi la vuvukani ilulombele dale dokuntwala kadivonza ikulubelanga kalutiniko yau yateka kumbela kwa bale kwa kiasi la vuvukani ilulombele dale dokuntwala kadivonza ikulubelanga kalutiniko yau yateka kumbela mayangi mena yeno bubakulu twikanga biya yonso no mukumbwa milu nanunga kweno ekemboswa muzulu dia sami mayangi mena yeno bubakulu twikanga biya yonso no mukumbwa milu nanunga kweno ekemboswa muzulu dia sami kamuntu ko ulenda vanga makazolele musalukiani kialuveni basadilanga mlenga za baukibeni bana natankano myauna teye mulufwa kamuntu ko ulenda vanga makazolele musalukiani kialuveni basadilanga mlenga za baukibeni bana natankano myauna teye mulufwa mayangi mena yeno bubakulu twikanga biya yonso no mukumbwa milu nanunga kweno ekemboswa muzulu dia sami mayangi mena yeno bubakulu twikanga biya yonso no mukumbwa milu nanunga kweno ekemboswa muzulu dia sami kwa bale kwa kiasi la vuvukani ilulombele dale no kuntwala kadivonza ikulubelanga kalutiniko yau yateka kumbela mayangi mena yeno bubakulu twikanga biya yonso no mukumbwa milu nanunga kweno ekemboswa muzulu dia sami mayangi mena yeno bubakulu twikanga biya yonso no mukumbwa milu nanunga kweno ekemboswa muzulu dia sami batata na bamama dibundu ya tata nzambi na ntangu yai mutini betu mekuzaba betukele na ntangu ina dibundu mekukota na lusambulu tontangu ina nzambi mekuzola kebetu kulanda bantangu ya lusambulu ina betike kuenda kanga kuna na mayama itu ya diamu ina betike na yau to na kilumbu yae tumekuzaba pesa ya kusomena tozalaka na mamali kambo oyo guide biblika apesa kabiso mebiso tozali na kati ya mamali kambo ya guide te tozalinde na mamali kambo oyo tosiliko zolokola kaka toyebi na kati ya Biblia. Et donc nous allons vous parler ce matin d'une promesse, la promesse de la restauration. Nous allons vous parler tokolobela bino na tongo ya lelo mokole lelo na likambo oyo etali promesse ya restauration bilaka ya ko restaurer bilaka ya kotonga na kolobela bino tokolobela likambo etali bilaka oyo nzamba kotonga lisusu lingomba bato na ye bana na ye e maloba na nzambe oyo tokotanga ni oyo tozwi na mokanda ya Ézéchiel au chapitre 20 le verset 38. Ézéchiel 20 38. Yezekeli kikapu ya makumi zole kibuku ya makumi tatu na nane. Ézéchiel 20 38. Totangi na komo na Yesu Kristo. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. 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 Une promesse de la restauration. Bansilulu yantungulu
batata na bamama dibundu ya tata nzambi ina na ntangu na mambo yabetu mekutanga to yake na kunata betu na ntangu ina ke dikande ya Israël, dikande ya Juda, mutini wetu mekusaba kama vanaka séparé en deux tribus. Il y avait la tribu ya vanaka na tribu ya Juda na tribu ya Israël. Donc tribu ya Juda ni baina vanaka na sud, baina vanaka na nord ni tribu ya Israël. Et donc on entend mosi mutindo ina batu mamanaka mutino vanaka lusolo ya nzambi ve nzambi bika kababa kwenda en exil. Et donc le temps que cette prophétie, Ézéchiel est en train de prophétiser. Là déjà le peuple s'est trouvé en déportation. Là le peuple s'est trouvé déjà en exil. Nantangu ina déjà bame kukuma baminanga bame kwenda na exil. Et donc bame bika mafate ya bao, bame bika babie ya bao, bame bika ina nyonso vandaka ya mote, ba nyakati ya bwali ya bao. Ils avaient laissé Jérusalem pour aller en exil. Et donc là ils sont en déportation. Et bien tu me kuzaba muntu na kwenda en exil, muntu na mekuma munanga kimpwanza ya sigi gediaka ve malema mekota ntangu sadira bimvua mamekeda kuzuire diaka na bimvua ya beno mekuma minanga mpasi mekota sadira makamo ya pasi siliko kota parce que zalina bato o bazaliko niatabino. Vous êtes assujettis par un autre peuple, vous êtes assujettis par d'autres coutumes ou bien que nous pouvons dire les autres sont en train de vous assiéger. Et donc même que diaka na kata kimpwanza ve la liberté n'était plus. Et kuna mutinu di kanda ya Juda donc betole na tuba en général Israël kena kujemira, Israël kena kutala mpasi ni kuna bakuluntu kwendaga ko consulter, bakuluntu mekwenda consulter le prophète Ézéchiel ni kuna nzambi kena kurelate ba mutinu vanaka rebellion aba na bakoko ina tekidilaka sari bakoko na bango lokola basorebeleke même tango oyo bazalaki dans le désert, tango oyo abimisaki bango na Égypte et na nyonso wana lokola nzambe azali nzambe ya bolingo, azali nzambe ya bo lingo. Et donc nina maloba oyo nde totangi que l'Éternel azali ko promettre bango. Là le Seigneur est en train de promettre une restauration pour la nation d'Israël, ou bien que pour Juda l'Éternel est en train de promettre une restauration. Batata na bamama inabatikena kusonzila restauration na tatanzami kena kusonzila awa nina kufutula diaka na kati ya bwali ya ba, nina kufutula diaka bimvwamo ya ba, nina kufutula diaka sadiri kiyenge ya ba, nina sadiri kozongisa bango lisusu oyo ezalaki bozwi na bango lolenge bazalaki kimia na bango. Quand l'Éternel restaure, il ne restaure pas à moitié. La restauration de l'Éternel, c'est qu'il va te restaurer en tout et pour tout. Nyonso ina voilà kanange ina ngeme pedra ina nge voilà kadia kane ya uve ina nzambi ke kufutula ina nike ku restaurer ina nike tunga diaka. Parce que quand nous parlons de la restauration, c'est que dia voilà kakuna tete ya mebeba e bakena ku restituer, bakena ku restaurer, bakena ku futula nzambi ke ku futulaka na kitezo ya mkono ve nzambi ke ku futulaka na kata kitezo mekudelakana sala sambila me na mamu ya ibetu mekutanga diamu mosi kena ku incite beto diamu mosi ezali likama moko oye pika mikuna nzambe azali koloba na tango wana oyo nde akozongisa bango me likama moko ako séparer. L'Éternel va séparer, c'est-à-dire de les rebelles et les infidèles, les rebelles et les infidèles. Ba oyo nde bazalaki ba rebelle, ba oyo nde bazalaki ne infidèle, o bazali infidèle na tata nzambe, ba o bazali ba rebelle na tata nzambe, o ba vanoko tosa mokano na tata nzambe te. L'Éternel a dit il va les retrancher, l'Éternel a dit il va les retirer. Bien sûr na kata maloba oto tangi alobi que
na kolongola bango na mboka oyo tango bozolongola kolongola bango na mboka oyo bazali ba étranger na boumbo mais bakokoma na esika ya Israël te bakokoma na mboka oyo na mboka na bango te akolongola bango et donc ça voulait dire dans l'abscisse de temps entre le pays là où ils étaient étrangers en exil là et donc à leur pays dans cette distance là l'Éternel a dit il va enlever mais tango oyo bakokoma na mboka na bango te. Donc ça voulait dire, au cours du chemin, l'Éternel va les retrancher. Tatanzambe ke katula bao. Et donc awa ba rebena ba infidèle. Ya kena kulagisa mutindo ba nsende les épines. Ba oyo nde bazali ko tungisa libota na tata. Ba oyo bazali ko tungisa libota na tata Nzambe. Ba oyo bazali lokola tolobaka ba nsende. Ba oyo batungisi toko peko bango moko pe bakoma ki lokola ba nsende. Nzambe alobi ke akosa nini akolongola sari na ndingi ya bwana yake vwana mutuni yanike vuza yanike tumuna yanike katula bayina nyonso ke kufwana mutini bansende bayina vwanaka mutini bansende bayina ke ba rebela eni kuna gilokola ya batata na bamama nzambi ke kufutula nzambi ke kuresore me kana singe kele nsende kana singe kele rebele infidèle yeba yango na komona bilaka na tata nzambe esiki pour voir ces promesses de la restauration ça te sera difficile si tu es infidèle si tu es rebelle à la volonté de Dieu. Parce que, pourquoi l'Éternel est en train de dire cela? Parce que là, l'Éternel veut construire un nouveau peuple. L'Éternel azali komema bango sali na kotonga libota ya sika libota ya na kotonga libota oyo eko memisa eko memande esengo ya tata eko labisa esengo ya tata. Là l'Éternel veut restaurer pour construire un peuple qui fera sa gloire. Et quand nous allons lire les versets précédents, nous allons comprendre. L'Éternel a dit dans sa parole qu'il sera, c'est-à-dire face à face avec le peuple d'Israël, avec Juda, il va les juger face à face. Nikuna batata na bamama, kinlokola ya, singezola tala, restauration mutinu nzame me kutibila ya, na kate maninga ya, mutinu ngena tibila ya, na kate bilokola ya, diambu ya ngudi ya mbote, ngevwana minka munka kididive, ngevwana nsende ve. Ozala épine te ozali ko tungisa bana na tata Nzambe ozala épine te ozali ko tungisa libota na tata Nzambe et même soki na kata libota na tata Nzambe yo moko pe komaki épine ozali nde ko tungisa bandeko yo moko komaki épine ozali nde ko tungisa attention bila mosi keba l'Éternel a bien répété ne akolongola il va retrancher et à la suite c'est pour construire un peuple nouveau c'est pour que ça dit quand il sort, il donne ce qu'il faut, il fait ce qu'il faut, c'est-à-dire il va te mettre à la bonne place, à côté à yo, c'est-à-dire na bisika ya malamu ya esengo te, ni wanande elike ya bana na tata, l'Éternel va restaurer, l'Éternel va restaurer une promesse, et cette promesse avait eu lieu, parce que Nzambe azongi saki bango, na kati ya mboka na bango, parce que Nzambe azongi saki bango, alongola ki bango na exila et na tango oyo na makamo tozali komona na oto zali kotungisama sali aussi ko yeba lokolo zali ko vivre exil moko boye mais yeba ko tia lela na Nzambe fukama na Nzambe lele pa ya Nzambe ako restaurer tata Nzambe ki kutunga tata Nzambe ki ku restaurer tata Nzambe ki kutesani ki kukula. Quand nous voyons cette restauration, c'est une libération. C'est une libération, c'est un nouveau peuple, c'est une nouveauté de vie que l'Éternel va donner à tous ceux qui vont croire, à tous ceux qui vont regarder vers le ciel, là où David a dit, je lève mes yeux vers l'Éternel, d'où viendra le secours? Le secours viendra de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Notre secours viendra de l'Éternel. Et donc à tous ceux le regard est fixé à regarder à la croix de l'Éternel, que ce soit pour notre nation, ta famille, c'est-à-dire le service, c'était bien. L'Éternel va restaurer. Tata Nzambe ke ku restaurer. Ni kuna kilokola ya bika tata Nzambe usakumu na mambo ya
ngevuanda munkakididi ve ngevuanda nsende ve ngevuanda rebele ve ngevuanda infidele ve kana singevuanda kaya mazona nakata batusamulu ya nakata bantangu ya vilula diela soba mbelo talela tata nzambe talela tata pour que nzambe a restaurer yo a restaurer biso amen amen, amen.